26 November 1930 kumchun Canada The Meriden Daily Journal kiti newspaper front page achun thilkidang takhat anasu a title chu Village of the Dead tin akisunim hi ichitu so chun Canada gam pumpi anaho lingjeng tai azi chu North Canada khokhat agan chatew puma Jankhat ka kun atha ham ipin atho mangham ki helowa anamang hi North Canada gam mangla Angikuni lek pang achun hunyau khatna hin mihem jakhat apat jakhat le soma ki ka hobi Eskimo tribe ana chengun amoho hin ichi akhopang wa le acho nga ho amat jiwa hinna anei zo hi ichi North Canada gam 1 lakh square kilometer lin gam mangla mihem sang khat hobi ana khosa anamunu ahin gamdap gam hi Angikuni lek pangdung hin gam sa zong atam in izi hin akoma vela cheng ho gam sakap din gam lenga hung aphatinin awum jingin hi ichi thilkidang hi November 1930 dablai bu bang hi lai ta ahin geo level kiti mi pa chu sakap dinga hung hi sakap alung lutwal si chun khojin ding jong hai mil khop lewin gam analeng in ama lunggel chu masanga Angikuni lek panga Eskimo ho ko ma chu kige tan te tia kigel hi hichi Eskimo ho hi mi phata nam mi hiu ahin gamleng ho asaka na khojin dan ho ki thopi ngai cha ho na ki thopi jingjiu hi hiji chu hichi saka pa chun avon ho akigo nin Eskimo ho kholam ahin jon ta na hi hichi jan chu thawa aji chun gam thata ta zong akimon gam mang sung chu athip chat jeng in husan imacha aki japon ama kyang khogin bo aki za in hi hichi gam leng mi pa hi phat si hi ti hi umjing ahin hichi ni khu hin ni khodang achi to abang tapo na hi nidang chun achi ji teng hichi Angikuni khu apha kon ting a ui cha hovin ahin hap jiu ahin hichi ni khu chun khosung apha zo in jong ui cha ham khat cha aki jata po na hi ama jong hichi kholam zon chun achi jing in ama gel chun hichi khomi te chu imugamu ahi lole munchu ma chiu hitan te tia agel hi gala pat aga abetle mei khu ahin meiwa ahin aga mu phan ahin khosung aga hlunle agel to bang lovin ahom keu meiwa le thingkiti mai agamun agan cha ho jing jong anathigam tan hi khochung chun awa le len insunga mei khut dan chu abetle asunga min mei ake oi hin te tia insung chu aga sung du le koima amudi ipon hi ti chun khosunga in zo se chu ti chun koima umlovin mei akovin hichi kho chu kimo dal ha to akilovin in khat khat achun buke hon min lo lai sung kula ki tung na lai ki dal ha agamu in ahi hichi buke hon hi ne dinga ki hona kineman lo hile akilomin chule khosunga pun ki khong pun ki khui ban jom hiti chun mu thejin a umin hichi kon het thei khat chu hichi khomi te chun kino ta a kho adal ha to akilovin ahi le hoilai chiu ham geo level chun khosung chu hoitain a kholin ahi le hichi khomi ten akivau wi cha ho jong khawa aki hian ji uchun gilgelin anathikam tawin mun khat jong chun leiku kilai ban amun hichi leiku kilai na jong sot lo lai ahi hichi ho amu zo chun geo level chu alungdong che in jan thip lai za achanga hichi thilsu amu chu kicha ti zat nan alo khum tan ahi hilai muna cheng ho hin mun khat achi ding leo a ui cha ho aki pui zuwa chi te zu ahin hichi khosung ui cha ki hian ki thla man lo an ki hun ki ne man lo von ki khui chai man lo me ki ti ki that man lo ichi ho dan hi avet le hilai muna hi thilkidang khat asu ahi ti ahedo tan ahi
hi chun geo level chun hi chi ho amung do zo chun agan na thei penin telegram office achun achin Royal Canadian Mountain Police ho ko machun amina agamu thilsu kidang ho chu police ho kom chun aga seitan hi police ho hi chi khumun aga hlun uchun geo level in asei jo si ata a hi ti amudo un police ho chun hi chi khu hi galin alun khumwa hilai a khumi te zo si atha ga mu hin te tin aging mo win a hi le hi chi khumi te chu agalmi te win atha a hi lew mun khat be a chu thisan long ki muding chule in le lo jong ki su seding a hin hitabang chu mu do theiding jong umdi ikit lo a hi chi phat chun police ho jong hi chi khumi te holding search operation abolun hi chi operation achun thilkidang khat amu be kinun hi chu geo level in jong amu do lo a hi chi kho chu bu bangin atom a hin a hi jengwang in keng khonung mu thei khacha amu do povin hilai mun chun keng khonung khat bo amu un hi jong chu geo level keng nung hi kit a hi le hi chi khusunga geo level tailo koima ahung achi a lo le hi chi khumi te chu hoilai chi a hi diovem lek a tui jong bu ki su a hin a kong ho jong lek pa ma kinga so ke a hi azi chu hi chi gama hi dap lai le ngamat ho abol zi lo bu a hi chi ji a chu a kong ho leigo chunga akai do wa akoi jiu a hi chi khumi ten tui azap wa mun choma achiu a hi lo le agalmi ten athawa tui la a apai zu a hi jong le chi lek tui bu bang ki so ho chu mun khat mun ni be anung ding a hi police on investigation abol dung zui uchun chi khumi te hi geo levelin agamu do ani niget masanga mang a hi ti a hin hedo be un aji chu wi cho ho jong ni khat ni an ni elo ji a thi a hi lo dan le mei khu ho jong mei thi zo a mei khu khumai mai a hi ti a hedo be win investigation team hon jong chi khumi te hi hoilai chiu ham ipitiu ham ti alungu adong che tan a hi hlathum thlali investigation abol zo un police hon jong chi case hi unsolved in a koizun ana close tawin phat chi dungzu in agami ten jong ana hai mil tawin a hi chi thu hi kum som nga zo 1984 kum chun Roger Bolle Nigel Blunder writer te ni chun article anaji honin chi thil su hi elin so nung danin anji honin a hi amani article achun hilaimun khola aga chi hon chun chi Angikuni lek pang achun gamleng upa khatle acha pasal ni amu honin chun wana kun mu khalo wa kidang khat kamu honin chi wa achun Eskimo tribe ho khuchung lang chun aleng phejin hizo chun keng khogin kidang ta ata kaza honetin a article honna chun anaji honin a hi ahin alien ho mong a hi tia ta san thei amani a kon mu do the a umdi ipon a hi mihem atam zon ata san lo phat chun chi theory chu reject anabol ta win hi chi zo nung in jong chi Eskimo ho mandan chu thusim chum article chum ajiun a hi jengwang in chi thilkidang sokal kumjakhat nailam a hitan chi Eskimo ho khosung mi te chu I tiu ham hoiza chiu ham kon athau ham I ti manu ham tuni chan gejin adi ta a he koima a hi laijin a hi tuni gejin chi Angikuni lek panga Eskimo khomi te mandan chu mystery in a jing tan a hi achai na ge ne hin ngai pi ji in na chunga ki pa thu ka hin se je hitabang thu sim tha na ngai nom jinga a hi le like share subscribe chule bell icon chu ulin koile chun thu sim tha zo si na ngai jing thei di a hi tai ka ke pai